106.9 Kasia boy ehun foni any videos ahudo nyina nam so a wobenya bi na watie ede amajan anumre yi ensam titira ebedi kasebur makotiri bia ne sei nananam ahemfo a wanom ewo empatuam eno no wo asante matanim ede adesre ede ato asante mantam suafo anim sei wo mosre na da enanim yada one Ghana mampani nkasa na sojafo anahobamboku a wanom eto ehya adehye a wanom ewa amanse west so no wamefo womfa nko entesa ebedu baabi no de besie no emwa mpotem ho no mpuntu okura Abronya lawyer edi nsema betuja HM se di abronya wate ekom hu tua pa anya asem ketoa na nananam ahemfo a wanom wa sante Japan nananam atena konnwa ekire mu se yanka ncha adehye ho mpotem no maga na nyina se enya ade a wanom atu amohene ana afin so ba hemada nsam no kure nim Etiobiada Emon Bongalate kura. Robotek Ghana Limited abekasa HM se ye basabasa ye koso ewo mpo empatu emu no eyade omuniema nyina asese. Sana make say no eye mpanifo mamade de dwuma United Nations Audit Advisor. The day the Dr. Eric eye odro aside ya futuro de Ghana for say ye nyina ye na so peme ne ye nka na twere fankyere Ghana mpanimfo ne anka nkyere mpanimfo so mani ko otua wisie hu Ghana no mafi so man ye brepa ye de mu kyere mu ebeso mu anumre na hwebedwani e de mapristi a Huni Valley for e de sama betuja de ato MMDS for anim so momomode no munya amanyosem no munya yimu no na omomboa omo a omedidem sama no pi na ka ho na ye de beso mu sei oman adwuma kase e wo diere ha ene nsia e chiripo enkron kasa fidie som na ye ka mo sei DLFM College Association ko no eta ye chi pampe na infate ko no emu adesa no manam na adwuma kwa we na say nkebom kwa we no yam papa dade Lumba waja ne ba bi ko ne fan clubs ahoto no ekwa we dance kra na mo say nka nkira wo say upeku emu ode na mo to mbo ase wo dode ma wo ho a ekwa we dem ba kope eduma bia mu pum de ato no sa wo kondo ku we yabamade ana fa ho bewura mu bi na dode e wo mu no usu benya bi etimata frepam na ekwa no mpanifa ne bi amanone ena bi so maga na munti ba bia wa ate yenka no fa ho be hyem bi ahomatro fo na 0538 865 393 0538 865 393 yesa home na ne yamfa odon to brane nyina yamfa odo efamo odom Open supapa de edu juma na meka Lumba supa e de ama sansere supapa bedwama so bia to agusu a otobi na mpanifo peshenkani onim tricycle chintu no ye shenkani afrempanifo e was 0555 274 757 and 0577 475 343 Okodan suma ne important madam abanyamiche e so distributor wo honom or adjacent Lumba spot ya P2 lane Freno was 0557 349 401 Mama Vic e Franco Sport M Freno was 0500 680 783 Bra Kwame e Dakuma Circle Station be Adom Choba Freno was 0244 094 793 Madam Edith Kusi ewo Dowenya wo Opsi Central University Freno was 0246 601 004 and 0266 400 215 akenka fo yese kwadwa suma ne bre no edi amejeso eye wo wofa Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene Alhaji Abdul Kwasunte mene Adjoa Agyei Sikapa ana hoteden ene Dum Solevi fufra betodwom eye Mrs Owusu ene ka ho a yesomo enumre yi na yatrese me wofa se Rose Gold so wonsem kansa adia enye obi adia Rose Gold ne tie DL kasia bom ese kutu ese bebam DL News. Sekutu sebam enyo de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian gogo fusewa sekutu sebam dial kasie body hinta no ne pa hontoma ne kwa samne se dial kasie body hinta no ene ye pa hontoma afa tomrika ne hia yan awo Facebook no so a DLFM 106.9
ana afen so ye YouTube no so sa DLFM 106.9 kase bono yemfa emu nchirimu emfa nsoma na videos ni di makotrente no tumirika na hia yen sha kase bona se emfa mfiri asante matenim na Ghana fo bakaya America krantemu ni ubodi huramu ewo nkronkra hodo a etwa hia awa manse west mesenem awa asante matemu a ehwanom ewuri ya papa sasomdwe de enya de bi akwa ho no mokram ne kuro ba ko de daso no eye mpatuam ene na wotwa atwam ene na wotwa yewom yen enya semkuma ne nyina da ne sei adwuma ko yom tufu magudi de da no so no eye Sanko Gold Mining Company Limited fo akwa fa asrafo akwato ban agye ban wo kuro de no akiremu a adehye mo kuro ho no mo no etimi abode awura mmemmia hodo a wonom eye omane ne ntino wonom mprenne ene ye nchede obi yale opotem ho no ma enya sem koma nam suntie na mikase no asemre ma baako etu aka no ema na firim timemuni baako nso eda fom tim wagu afoforo fere pepra asemre ma baako nso eda afiase wo ho a aye nsem pina no enene eye na matem kodwamo wa mansia south ene kronkra do atwa mo ho ahia no a friends sem twerefo hia mu ena mde adesre ene nkrata ede ahye asante mantem suafo oniminya for doctor Frank amakohine nsem se onye non kan kire Ghana man panin se wamosra nada eya Sanko Mind eya Sanko Gold Mining Company Limited no enanim yada posifo a womatu am honom enam de sojafo baji kuro no ho ahia no wamma mu nyina Sanko namfa posifo mra wane mu kire mi se de enti amoka sa ne nyina ne se asojafo eba yi enam so mene enipa mienu awu ade hye preprenti wamo nto ankoso ema nipa ehwe ne nkwa enama atena konwa kire mu a eye Sanko Gold Company Limited wama maden emra mba adwuma ye potem ho no mo no ehye so ehye mo boso mo ba enwa bebu so wo betutu pipe edema wonom asabe wo besi bi nanso mo ba ye dada na putudwuma ankoso mo hwe ahwe mfa mwa mo ase kumade hye de anim yada Ghana man peni ema aye Sanko Gold Mining Company wo mfa mo nade na wo maso etu fanfa wiem enkwa South Africa visa honom na mufre na adehye mo potem ho no mo no wo nya adwuma ye firi se wo mo hye bosa mo bempa anya hwe kura mpo no fuma gude tuo no mebuna mo potem betima nyamu oham gitima duasa etima ya adwuma ni bia nanso mo ba ye kire din enti wane mo sra asante mantem suafo ene security council mo maden ma adehye ne nyina nko sante sam de sise dwa wo mbetipu ewa sante mantem mo de sem etu di ye kasebo enim Where you also hard work man, what you want to put you over. You're not putting fat in a best and said, DLFM 106.9. Mama said, I don't know. That's how we don't have Yakoyanga, Otimo, as well, the Nasu was a bra, American German was a woman, Asadia, Enquiries, Farmer, Sam Puma, your banks, your buy others in the couple of Bacoma farmer. When you let him, a Japadia was one man calling now, if you're better, and you're maybe go back at Tanya, say, I'm very community center, and then your man to know at Mawamuya, I had your Tipa, Nancy, your baby, you don't say a sample from the phone was Yamazupata. I ever this you only soldiers now, the country soldiers said, you know how much has been done. And the man for who said, Yam and the crowd said, soldier for Nabano, no one will find the Kadiaba, a giant crowd, your tears, soldiers love over to you, our patrol. Somebody know a banner of so but me idea, and you open the banner. And one patrol block, no pass to the honor. Somebody say my name. Then they do a abandon what we have to them for mine. And you can't see a crack. I don't know mine. The scalp and the scalp that we are DLFM 106.9.
I on fire sassy etie honomo. We in a namatran kunja. One a war a mansia west messinimo. Our santimentenum ene and a woti ye. Nanuache no, and our assembly members a hodwa. One a war a mansia west messinimo. Hremu say. One muhina and Obama papa every say. One man casa assembly members a hodwa one more a year bonteso. Electra elia. Onuminyam for Patrick. Asare no mkeke ka ho bi ebi da fiase bekwai circuit court e ho na wada me kese na so ya hyepa wa mu kirem se ne sojafo ya gye asem members ne bia o mo nkwa afro mu nsem a ha dwenye pa enti o mo srada eno ne mu nyada aposifo na mo mpote mo made amra na mbabo dwuma na mo ma asrafo ne nko na nka be yempa sa Asanko Gold Money Company no emperifo nya adwuma ne ye every sabe Baba Kroma besom na o man ni nya so hwe na bekunkuma de hye de a ye no ane se na me o de sem sei eto de ye kase bo anim na ya de searchi atonsa ya na ya sire wura se e na wotipem e wo ye hai ya sire wura e no tina asem no me e ko ko ta no se enne ye yo sira ana mo duwe se se topo e ma ye ni apatika sale e ye kwanta so assembly member ya saka no na e betu to ma se assembly man e de pro ne man so no ono ye Wakabone, ya tutuo abo transformer no so ono na epre edebaye. Obie na wakodi hu duma ya chene se oye mane. Lewura ya besere. Ense bese adwani, akwa adwani enu 20 to 25 good years enu. DLFM 106.9. Yes, you can. I said, Greba, I know to us in your best of the baby. The agreements are best of the say, I said to God, nice, and you will be alive. I say, I will say, I will do a blessing. We pray. I have a letter protection agency. I can say, the truthful man now said, yes, and that Matana, a son blessing. Matilda's law, I said, for dear blessing. I know, okay, now I heard you the beauty. It's a similar, now be a similar. If it's a similar, and they are there, and they have them until you offer. Let's say, you're right. Now, I was a son to say, it's a yes, I want to tell you, I'm too long, I want to do so, and for a moment, I'm telling you, friend, no, whatever, the Lucas are simple, and to me, we will have family. The power days, so essential for two. I want to tell you. I want to say, this is I am sorry, I can't, and the main problem. Now, say, yes, a pastor, when they are hospital. No, whatever. Some say, no, Abba, the bill. I saw the question and said, the movie and right here. I want to tell you also, and you know, 1 number 5% of the number. I want to know, I we are 30% or 35 to 40%. Every free, your man tell her. Any awoti ye aya assembly members are. Wanum edi juma ewa mansia west mesenem awa satebete muchiremu sem Asanko Gold Mining Company no wanum shebo o mantimi ande so mu wie nso masane tuom akunkomade hye dia in fact dia moye na ehu pa ti de se mo beko anase mbedi mraso na ne kwakura mo no ana santementa musuafo onimnyamfo Dr. Frank amakwahene edi da so edi ma de hye a Wamuwo eya mansia west mensini mu say wanokoma koma emfanto omuyem efiza mota omachi yepam Ghana mampeni John Dramani Mahama edi bibi dia ba ofra ne say responsible manning eye scheme ebeboa na de hwe mo mensini mu no etumi atufu magudie nkoma mu ewa mu obiada etimi tata wo monti emre pam wo menya mo chafa de na matufu magudie ne bia obi antata wo o kire mu say wo ma dwobromra na omeye mafundi obetumi aye aboa ma santementem titiriu any a mansia west and the men's now do me ahodo asomdwe etime de no same say eto de yakase bo anim and the president say apart from forest apart from insuo any omo etutu okwan ho basabasa no ya ka ni nyina no o de chere bia ngwangwa mo e friend no responsible corporate mining etiane no en na no betnas na say de na no ka ese alubia any surface de na ye de embra atu no ma no betnya ye na abo na no so etine na bia mo so ko ma no etnya ye sa under corporate mining no e de amba kuru na se be ya amba bu na wa ha e go mo no once abaina bamwa yanya fanu ni nyina edikita ho no
Yambesa, Abawas, Cabis, Yabakwasino, Tapatia, Wakwasino. Every and not only assembly members was said. Now, police for any Mamma Father, and now one given. So that's what I know, Anama, there was Bunty, and I and the battle president and the assembly members, I sympathize with you, sir, just in a space of bed 2 months. Send your more assembly members too, and who am I going to know more? Baku every. Yes, sir, and I'm all there was you to far or prevent from happening. No, we need to do that. Any a woti ye aya sentiment emusuafo ne den e de onumnyamfo Dr. Frank Amwakwahene. Kasiabone so Nabno regional chairman Edman PP Amanyoko no aye Professor Kwame Bafo adodo na freno eya abronye DC eya Adjoa police for akachi achese komsu etua pan wate ewo honom na ne lawyer eye Enoch Afoakwa edi tudwa echemu se eya ade a omode eye ne client no akwakoto eya police for akachi esan se amanyosem hu sensem bia na ekoso ewo ho na bro akasa na ochemu so omode eya abronye akoto afiase na watwemienu a ochema nya ade course ne de ho te kura sanso na ochema asomo na amanyosem so ana omode akoche eya abronye na de omoye ne de nya ade a omoye ade sanso na odi tudwa na ochemu se abronye eya ade oji kabina menka bia mamo ni diye papa eno nam so nti ana ote eye komsi tua eweye a police for akache sanso na ochema ya abronye osuro esanse wo so otimi bone ho ba enu nti na omoma na aduane ni nsu a onje ewo honom no na ochema nka na watwemienu de court di tudwa se nkom beboa na nka hwemu etimi akoso wo honom na court ni hwe anim se ye bobosom ne de to so aduonu nsia ewo mfipin emienu ne aduonu num ni mu de ya de abronye saba begina asem di bia honom no matimi edi asem no no chema ya de omo eye nyina so mu gina ye ede chi abro kwa ne de onu de hu ne se nya de ekoye kro de nsem say edi tudwa. But we know that people enforcing the state architecture, the state crafts, and they should be worried that they one day have questions to answer as far as the use of state machinery against the lives of innocent citizens are concerned. Yeah, the court decision is that the prosecution prayed the court that the investigations are still ongoing and that the accused person be remanded into police custody to continue with ongoing investigations. And under the circumstances, this is based on electronic evidence. Whatever he said, whatever he is alleged to have said, is electronic. Why must it take dates for the person to be remanded into police custody? 106.9. You see, under the Criminal Other Offences Procedure Act of 1960, Act 30, Section 96(4) clearly tells the court that the court should not withdraw bail as a form of punishment against an accused person. Under the circumstances, we clearly see that the court is just withdrawing bail against Abronye to use that as a punishment against an accused person who has not pleaded guilty to the offences that he has been charged with, and a clear breach of Article 19(2)(c) of 1992 Constitution. But we believe in the rule of law and due process. Certainly, we have the instruction of our clients to pursue their matter. And as far as that is concerned, we'll climb up and make sure that his liberty is restored. Certainly, he has been remanded into police custody just for 2 weeks. So certainly, we look forward that we come back on the return date. Yeah, Mr. Kwame Bafo Abronye is a man full of life. He knows that this is just mere political persecution. And certainly, DLFM 106.9. One day, and yes, he's pursuing what he's pursuing in furtherance of democracy. Oh, certainly. Once you are being handled this way, will you trust that the same people handling you in a manner as if you have committed treasonable offense? When they give you water, will you take it? When they give you food, will you take it? Certainly, he needs to protect his life. And under the circumstance, the reason that he's on hunger strike. Eni ya uti ye eye lawyer Enoch Afoakwa na ye lawyer de ma eye abronye. Nenuechi ana MPP national organizer eye Henry Nanabuache. Edi tudwa musa ni ekoso wo ho ne de omo kasete ye person say ade nti na woso mo de abronye edukoto afiase na watwemienu na nya ade ye party na MPP amanyoko ndo mo gitumu kura na de ekoso ne de amanyosem ho ehunehuna no enya ade omo de omo bede atum. About 100 policemen fully armed to the teeth. Is he a terrorist? Has he committed treason? Is he a treasonable offense? Look, even when we were in court, we saw of a news item where DLFM 106.9 to kill the minority leader. He was arrested, granted bail the same day, and he's been
directed to appear before the court on the 12th of September or so. In fact, we even have the constituency communications officer for the NDC in Ebuakwanov, who openly said that they are looking for my good self, Honorable Anodompre, and the minority leader to kill, and that they are after us. The video is viral. In fact, the new Patriotic Party officially petitioned the IGP, signed by the General Secretary. As we speak, we have not even received any official correspondence from the police. This is somebody who says that he's going to kill Honorable Afenyomaken, Honorable Anodompre, and my good self. And the person is still walking free. And we have somebody who's been slapped with charges which are misdemeanor, and then the person is being treated as if he's a hardened criminal. Very unfortunate. Very. It looks like this unfair application of the law, the bias is becoming too much. We are going to rise up against this unfortunate treatment. It looks like state institutions being weaponized. Eniya wuti ye Henry Nanabuacho na ye MPP National Organizer ana ochie musa manyosem hu ne de enya de MPP amanyokro no ebepene so. Yantu akase ebo no so ene yensan kopie mu ewa sante mate visa finaba eno ene yedie na sante mate mu nansen yedie enya de a eni kasem ekoso kram na Ghana fo ba ka beto dwa kire mu sai okopie mu egom asante achem atwede a emeburu beka se wona mo hene nana owusu echaun brempon a otoso mienu ene oba hema ne dende nana mafoa fenchen omatu omadieso nanso ene parliament chief wahine papa on de giramu edema asante dwaben nana matra kunwa nana otuo serebo akasa ekire mu se sansan no de ba monte amebunu bi ebeye dawuro kasa ya efa dawuro bo mu se kon kire mu se eye ohine on da asante achem atwede nana owusu echaun brempon a otoso mienu ena fei eye kwen mada oba hima nana mafoa fenchen wanom atuo mu se hwan se asongrom omatuo mu se banche entefiri neko wanom enda so eniade ewa asante achem atwede nanso ene nana ekire mu a sansan sama enipa beka ye ewokrum ho no no enya ne kurada nana otuo serebo ene afrense ntwerefo nhyemu akase ekire mu sem ohene ane dende nana owusu echaun brempawa otosim yenu odasoa ye asante achem atwede ohene awuja nana so yipa sanso no ba hema eye miangasa me gofase nana mafoa fenchem ogusua eyo ba hema nti Ghanafo mutum nakram na Ghanafo bakaya asante achem atwede mebuni ba bonten beedede momombe kronim se nana ogusu echaun brempa otosim yenu ena fe oba hema nana mafoa fenchem omatuoma de so omahwa won ntefiri neko omo na so nyohene ne oba hema bio so ne emra nana eba made friends and telefone share mu no ne mebu ni krodom nyina hia no ewa atwede ne nana Agyei Japan echam eye achempem ono eye achempem hene okwagyina mo de ma eye dwaben nana watan kwanwa emra okasa de ma eye dwabere ma hene ene wo kire me sei yanka nkyira Ghana de hia nyina se enya ne kura da ohene pon de gyina mo de ma de hia wanum ewa sante achem eye atwede nana owusu echam brempa otaso mienu ene oba hima nana mafoa fenchen omutu omade so dano kura nim sansensem ne mogonti Ghanafo nyada mombontungu ba bi kura odikokobo de aba maburu ne sei munim mra so officer na eye otu oserebo aka sei yentu obi ade asunti wa wonim na beka se o yetu omade so ne bechi udadua memra ene wadi se de te odi sem sei etin sentrefo anim mpanimfo a edi akire nyina ene ebusuya pani ya won mo sifoforo etwa odwan edi odwan no ebasa sense edi bremi na mede akoma niwura nti de odi animo no kwakusai ibusa na se wasi hene ewa twede wasi da bi ana me se asi hene ene etu hene fo no waka ho bi wasi da bi na maka kire se odwan no odi aba no on san fa na de anko na ipamo no no odan ni edi koyi ba asase mo ya beto manimo a mintimi anya asem na ntena so tina wasa me bomi wura amane me boda se bra amane e boda se bra amane no yese ni yefre onom na onom mra na yefre emergency traditional cancer meeting na yewre mishia apa ebrada no yikushia ba wana be di dwuma no ehwe omanimo a onom amba ya nte bopoye bi anso emfiri omo ya ma me pani a otie adwamu yi en bris pani a otie adwamu yi ne panimfo nyina onom bai ba biti ne ekoso onom ti
ya sebre edito wo monim se enedua yi maame pani ene police pani wono ento aso emra produe yi mu na obema no penifo no so aba besi na nan e produe yi mu na ne wo nanu mo no wo de ahye no penifo no na ya beka ama produe yi nyina ati se de da sebre ene o maame esi ni se kuri eye no kuru ga na koma so pa na wonam amamra ne amane ya kwanso na esi wo hene ene wo hema ana wo hene no so na amamra ne amane ya kwanso esi ni penifo e de won aka no obia fa bibia emre no e ma wani ntumu se penifo a wa se no to omade so ntu obia de so de penifo wa se no wono mo ane penifo a e de kuri e ja wo mo a wono mo hwe kuri e de amaye nti ye ma atwede man asonte se na nanu mo a yesi wo mo a wono mo hwe atwede kuri so de ama wo mo no duaben hene ene duaben hema ne penifo nyina ata wo mo chi duaben kodwo nyina ata wo mo chi se wono ana ye de kuri e ja wo mo a wono mo hwe kuri so e de amaye so bi free baby ba be ka bibia de Thomas mo a enye no kure da enye no kure da de ga se na se mo asonte na no se wasi wo hema no kuru ma se wo hema no wo hene so atrase de amamre ne amane ya kwanso so esi wo mpanifo nti wono ana kuri e hye wo masa na e ba ya ananta se no no ai ne ho asamanyen na nase yanka nkyera mo se nya no kure da enya de omatu obiada ade so wei eye nana Agyei Japan achempem ona ya achempem ehene ene wo se yemfa nsem wei emfa ntumani mu firi se sem ahodo e course wo no ne krenim enti ogina mu ekasa ma dwaben nana matren nkonwa ene ogina won omana mu ekasa ne no achi no ena Konongo Divisional Police Commander me officer Chief Superintendent Frederick Asarimensa ekasa ye ene wo kire mu a ode kokobọ edema mebuna wona mo watwede mensinim se amode ahinsie hu manso na amososo ano sa no ehu pa visa ese sumina suja na jatom se train wa hwe akuro nyina bedere timu hwe ne yepam o kiremu a won ba kaso agyeban atoban ema atwede akuro no kyese ahoba monsema konka ne nti wa ye mebuna wani mraso na baye basa no wa hwe awaso ye baye hye no enya simi komenti na otuo serebo enso waka no munne so na wani so a wasetrem baye den pa awa twede krodianim memo ano den pass na it means asem we ekoso no asem a nebresem na men ka na tenchen de meka ne se Ghana ha mra wo ha Ghana ha amamre wo ha enti no se we Ghana ni na wo se wundi Ghana mra so wundi amamre so wonya de fata na esu omu a ye mfa ho nchewo na meka ne se de ya baka wo ha yi na dwabe hene se ohemani ohene omu na oya omu ya ahemfo wo ha anwo ina ontu obia into obia ntumi fan pe entu obia wo ha into every na ko wa wo say one person uta upa two free ha because yet me try come obi fan dwa be hene anu twitwi form there be that DLFM 106.9 we are baba wa na wo say wo de wo pese wo butu o man na yeso ya do besie enti esem maame fo papa fo mo ka sanche mo ma mo ka sanche mo wo faase fo enkanka mranche ni nketesi ano na mo obi amfa mranche ne sa enye de enfata esan se ye makwa ma se nsi medam ase enti wei aye Konongo Divisional Police Commander ne den the Chief Superintendent Frederick Asari Mensa ena wote ne kan na ne kwakra mo no ena Asante Achem South Mensa ne krachi MCE onimnyamfo akosia safoa apia ehuru ginasie ene asimpie so ekasaye ewon hyemde na se ne wokire mi sei adehia mo watwede mensinim ene kurodua no osere mo ada mo ma asomdwe ene hina fise kuro no mo pempunto na nansen de mo gye mo home na adodo asem ko ya do basabasa yo na mom ogyamom saa no ehu pa ntimunyai na mom nwene mpuntuo na Ghana mampani ane abeso beba mpuntuo akoso nti ade amon so ho daye mpuntuo na manyai na wa ba wadwene se ode basabasa be kuro de mu de wonsinim obetu se banche mo fa bebia akotena enye atwede kuro no dwaben man hene esianemu atwede empanyifo atwede ekromafo ni na mempanyifo a mene mo baaye memo bibia good morning
Mofanche remember. Epenye for week here mu ena dwaben manhene eto nsafra menim mpenye for. Epenye for ye tu anam o ekọ dwaben. O manhene ano asem eye tie. O say we see the hene ene ne hema ewo atwedie krodua yi mu. Ne hene ne hema we see omo nso no ontu omo ensan. Entity John Dramani Maham Ninem Eukro Asante Agyei South Peace Asunji Ayemejuma. I was seven making sure say Obia wate Atwedie ebenya peace Obia benya Asunji Obi tata Obia Drabai Mahine aseme say Ohene awo Atwedie eyenidia Ohima Atwedie enso eyenidia Tina konwa nina eyenidia Ekwa kosi waterworks Ohene enso eyenidia enti Atwedie for Dear Jabe, my Hinika, and I'm the Yejuma. As I said, Menyon, may I buy a Juma, Nelson Crony Nashamansa. DLFM 106.9. Yejuma Santi Agyei South. And put you aboying. And put you aboying. I was semi Timmy CSC as Santi Agyei South, na Aya Krabeshe. And penny for an many Mujinahe, Marco Pebosia, major exercise books, Ama schools, and Chebi Bedra Tredy. And penny for I don't hear me. Epenye for me shama bose obia wode Asante Agyei South and na atwedie efa ahudie bedi agro no me ma ye mfa ne ho enje yadi emra ene bukuro no emra no ne edibebu se obi wa ha na owo problem with ahemfo na many problem fa ko dwaben na dwaben enkama se wodi tumi ehya wonsa na wo pumra so a me making sure say emra ne obedi Any a woti ye no and a ya Asante Agyei South mensene krachi. The day edo minyamfo akosia safoa apia and a wote nini. Yentwa kase bone so na Robotek Ghana Limited a licensed mining services company. E dia betu ja HM say your machines ahodom didi juma ne boa ebeye $28 million there. Eyade ani na etimi asai esan settlemfo ni bi ebu afu esan tokwa ekoso ewa Sango Gold Mines for ne ho ewa Manse West District ni menu na nso ntomako peja e de ato ye Robotek Ghana Limited omo site hono ma omo niam ni na etimi ahye na omo chirem omo heavy eye duty machine beye 13 there nini na etimi asai sanso na lighting plant eye 9 nini na asai na omo chirem anyakopon adom anya ade adwumayefo no bia etimi praye na emom niam omo timi didwuma no ana nini na etimi asai no e ha omo adwen ye pa na Robotek for HM asrafo ntokwa ekoso wo honom na nya ade omo mpo no omo ka ho nti ade nti ana wo settlemfo no bomodin na omo timi esom niema nti omo osre eye mpanifo wo honom so omo bomodin na omo nya hwehwemu emfanfa ne ekoso e wo honom no na officials omo Free Minerals Commission ene Ghana Police Service eko honom ekohwe sene niema sifatie e wo ho na omo chema sene niema ekoso wo honom ne de ha adwen ye papa na ye mpanifo e wo krom honom HM kunkunkunkum no ados ye pant omo momodin na omo makuntabuo enkoso e wo honom amu chema ye manso nkwanta MP ye twenibu akodua eye fokuo enso HM e wo se eye asrafo e wo honom no omo bomodin na omo yi omo free honom sane be ye omo so omo ho ebetimi atowom na ye assistant manager e the Minerals Commission of Ghana e Asante Mantemu e ye Dr. Lord Christian Einu ene eye di okasiebo etwetwenkomo. We say issues are on the ground, but for now, no, we can't say anything since we want to maintain the due process and also to protect the integrity of the investigation. For now, no, I don't have anything to say. Why I'm saying I can't talk is it will be based on assessment. Right now, we have picked some point, but once we don't have any findings, I can't say much unless we investigate into the findings before an outcome can come. Eni ya uti ye assistant manager at the Minerals Commission of Ghana Asante Mantemu ye Dr. Lord Christian Einu. Yantwa kasiebo no so na yenyira mwem. United Nations Audit Advisor. Papa yi wa ben pa ohwehwemu ne kuntabuo mu ye.
na ne den ade Dr. Eric Oduro Sai na Dr. Oduro Osaya kasa etire mu a ehu behia pa sai Ghana mpanifo ma ne mu ada hokrochen na yatime ade yani krotu awisi etimamufu ni omamai yatime hu dwumadi ahodo a mensini Assembly no edie mekire metropolitan municipal ena bio district assemblies no MMDAs no na yatime de yani krotu awisi mankuntabu eya adwuma na odisando to dwam na Center for Local Governance hwehwema hodo mokwa ye FM mpimmie ne de nu 9 Public Financial Management Compliance Lake Table ade mu che dwa no ana mu kire mu se ene ye mensene hodo manga na mu in fact o mabon papa ene ye kon o mutumi yi sika kwoto ade o mu hu nkonta de a e kire din o mutumi mu nkonta sika wo madi no ma we mu no obi antumi nchi obia na o madi Ghana sika o mabom se ho eno man ye brekwa enti o kire ma mena so say Ghana mampeni eno mamu mpenifo nya hyehye pa na yemwa na mumu nkonta enkyina Ghana ni bia mensene no na ye hu hyehye ahodo a ekoso ma fise koba ne say ha adwen si ati o mamu na mensene no mu yi sika akwoto bibi na mde adwumade a mutumi kwoto de bito so ye de mope na so nkonta ebo ne de ekire den wade mu kire mi say efri na ekọ omtoto sere Ghana mampeni ene o mamu mpenifo mka bia wo mu say omomomode a mannem mu nda honom emfama Ghana ni a oto aba na otumi tuato se bebeboa na samres ne mensema de omutie no ye de ne de akire mapa na kuntabbo aya adwuma ode nsem sei ato di yakase ebo enim kemami nka bi amamwe enye enkoso pepepe wo local government any decentralization because ye hwa ye nuanom dodo no na sabi local government embrano ne policies no ewo broni kase ma na za brofo kase mu dodo na ante ase nti said local government ne decentralization ye ebe ye yi a enkamra ne nyina no ye mfa emra ye yankasa ye krum kase mu se na ebe ye nipa beti ase de bia brofo sam no ya adolfo because ye ka democracy a enye kemami na menka bi nko a ye kire wadwen na menkyere madwe na mesi da kyere madwe sa mentimra na se a nti it is about time say ebehwe na ebetimi a emrapon no constitution no local governance act no any financial management laws no nyina yen converting into a local language che na ebe ya dodo no a ebetimi de omo ho age kebi ma menka bi ane kyere wadwe na meso menkyere madwe amamboe mu eno and your friend local governance enye ne ye yi problem a yetimi hu AI yenya ne say dodo no no aya omo ntimi enko ene omo wo from ho no unit committee ni electoral areas enko kita ho e wo so mni omo edi kita ho obitimi tena no one kasa akati no the development plan aba eno enkyere local governance enti chief executive no e na sede ene asode that is so obehwe say PFM cycle and say law no assembly no comply with it some of us emra no mensene no assembly se no e de ye adwuma we United Nations Audit Advisor eden e Dr. Eric Oduro Osai and I'll tell you, say, eye, kabam kabia memuno, and yabro funkuto. Mon fire chrome casananka, mo quasa tensa, mon canagan and inti. No one tears and on TBS will be sa. Now Betiana say, yes, Anama Sodoko, gun and in table of war, na say chilling, no more fanedica, much nedi, and yet Monsieur de Frimo. I don't know. Ya margin Italian quanim way free, Piaga Penosem 2029, Omana Mokrobeya de pa. Na Boatin Samuel, dear news all the way. Greetings to Honorable Dr. Les Yabako, Dodwa Freddy, and Nabroso, I will please ya, Yamanya Mishrao. Samson, what fast ba sweet Elizabeth. Liza ya from your millennium common as I said, you sweet in the Hupam. No, I see news near massive shout out to all DLFM, my phone. Now I see news in the more de papa and the more dead do. Sweet Betty near or the Lebanon zone 4, me that's it. Master Pana Junior can tampot the abawa kasawa ha ya das pam. Kofi Parliament said the best news station, DLFM, Moye Kikim, loud and clear, inside Agrabo Bikuma pa, me das pam wafase. Ghana for Mamas Mabem, you know, Pevisa Yabla Nason. Sports, and Eba, into about 2 minutes, 30 seconds, and a woman abroad swap may you every so cram. Doctor Eric, or Saika working, or see a summary, no. Omo munkonta nkyere Ghana fo sika no mudie omo kwa brofo nko a nti Ghana ni ntedi omo kana se nti aba ne se no mabri ne so ntemu ka yekrom ka samfa munkonta na Ghana ni nti ase ye sebele mu wiya na ebetumi hu na ya kyere ya adwen wo se ho sen 05340 50199 05934 6565 ma dwo mo fa se Crazy weye me anga sa me bra set sakoma no 30 seconds ma yenko unim and I miss Shemu or a dance man.
All right. My intern me. Do kind ampa. Ye kasa ni aswakwe ane akofo bi kasa ane edi nwura ye. Enti ese ye kasa no le language na ese ye den ye di so. Okay. No bia nso ko nanim. Yo. Ni nyame adwuma. Wo so ne nyame ntena me wo fa se it's ma adwo me dafo. Aladi kasunte. Hey, Kofi ma shaman Diamond City. 30 seconds. Me you. Mamefa adesredento asenkafo. Iso ne gugu kama. Bonite, krache, bonite be ka ho asem bonite ndisa me you, me braso. Ofa. Won say kromo anomo, ye twi kasa no amun kan. Opa, yen komra se video wo. Let's say that kasa obi nka we 2025 e wo twi mu. Ontimi nka da. One nyame ni adwuma. Wo so ne nyame entna Kofi ma shaman Diamond City nyame chira opi ma adwo me dafo. Yo. Sammy B. Sir, quad your time come to 11. 30 seconds. I just say. Yami ado meti apo ma yenko. I was on my way ya kasa no ya to atwene. Da kra. Ayi Kofi ma be kan no. Se ye sika kra no kasa yenka utwi mu a. Yentumi nka pound no. Enti se twi no ye di church school a. Nke be bo apa medase. Beso be dase sa kwada yami chira opi ma adwo me dafo. Mini amajo. Abbas Austin. 49 na mekasa system away. 30 seconds my yanko senior. Many opening ye adwene. She omunye enfifimu anancheche fiko. Ye kase baako plus you de baako ka ho a eyesen eye mienu obi abeti afie. Nanso be hwe no okwabra ne akwatwe tie any boat wa address se bruni no ogina ho brofo ahodo na mo so wo pay ebuye nti. Sebi ya adwene nya adwuma nti sebi wo. No ma be keka brofo akese nkonta akese no mu buye. Omunya ne 1+1 ye beti afie. Medasi pi fona na yami chira opi ma adwo me dafo. Nana kwanso. Kwanso a SK do a empombo ko de. Wa jana dum no umpa bunti ye ho ye den pa. 30 seconds menti o. Na mo kan ya mpa so omo ko wulali se ya omo ye wulali ya omo ketwi. Ye to abane mamu wie no ko nya soro hota na wie pe na fi do maka na borofo. Nya ye wie tete school na ye ntem borofo papa no. Ya juma ye henyan. That's it. Yes, on the parliament omo kwatna so mo ketwi ne so NTB. Omo wi ya ye hu asama ye beka. Eno anen. Amen ko no obintu ya so. Medasi pi ne ho asama ye in fact ya bre na akọ. Enti said ya ye no wo fra hwe na wo fa mentimi amfa. Me wo fa se Bismarck edusi atena se. Ode agudie mu nsem a enkan so beso mefi se ne the Continental Crab Masters, the glorious Accra Hustle folk. Ejina kono ene ye bontena no miensa e de agu hwahwa United fo atena mu a. Omuntimi se hu agyei Ghana man pani John Dramani Muhammad Adwam. Stone boy te Adwam te animle nonson e begura papa. Etimi wo fa ase abedi me mana kwa banansa na no. Well ditua. Abonde agakwa enya ne kwanti. E de na ye beyi. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. DL Power Sports. Over. Majo. Yeah. Empomo ko de. You are dumb. Yami adum no why are the so ipa said ya toy pa otumi afuma ba adwuma de in fact when ya bre oh yes yami shira opi no dedication wate yeah me that's it wa fa se bre tika jagum okay entino jamo bibia akwa ba bi memfamra deal 106.9 emraso se jede agude mu nsem ebesome wo no nsi akase so medin at the Bismarck adu se aseda PSA enkoma Mr. Kwame Afumo tachire any team ni nyina anane yesin konya jede agude mu nsem e de ebro na Friday bia se na munim se ye no ye freestyle Friday nti ye be ma kwan na ofrefo nso watimi aba ene asema ye bisa ne se top 4 unim se Ghana Premier League ene na e chance nti ba na wa ni brief when ntia wa mu ye be ma kwanya na nso wa fraba na the top 4 enso abetujwa na me hye nkomo na se dia ye chance emfa fi efisem unim se ne 7 p.m. Sena me wa fa Sammy B kan no House of Folk trafie e wa Accra Sports Stadium na one Hoho United e dia bo 7 p.m. na game we e ba so nyankopon ya aduma da ochina Saturday matches pin so e wo Brekum Chelsea e beto ne nsa e da frɛ Asante Kotoko Sanso na Bibiani Go Stars eni Bechem United so e be bo Sunday Kwando Heart of Lions any Dreams FC ana fe Karela United any Aduana
Baseke Holy Stars ene Techima 11 Wonders we nyina eye Ghana Premier League fixtures and patronya kupon ya duma Sunday etodwa Vision FC ene Samates 1996 Young Apostles ene Mediama ana Nation FC enso ene Swedru All Blacks we ene matches anyankopon ya duma Sunday ni nyina enso etodwa entino me wafa I don't know say bia mrebeba ma yebema college na bam kakra ofra na chese wo the top 4 atudwa briefly ene de perifo se sabia boni jajakwan ne nya ne kwa ene se na Ghana Premier League na shase yes that's GPL yes the Continental Crab Masters Hasufuk Glorious Accra Hasufuk yes Asia kind ene yes omane ho na Asia kind omane ho United newly promoted side let's say that was for kind no a pepe is it he has been kunima na I'm say for the past 6 seasons has first game bi omo Lucy we dey Lucy omo best try a draw sir yes inti say bia bibia nsesa ansha na ho for na sa omatwumekwa ye ho yes afi de be ye onyame nensa wa mazeye de afi de be ye it has to folk monyama na metro no se na munnim na mulusu pa wo krom ha wa hu enti Ghana Premier League no this weekend no ni nyina be koso kama yes but the best fans no momodi aso be ko park and then me pon am nko fie o stadium I'm going straight to the Accra Sports Stadium na nu dey see amonten traffic pa ye be ko fam kura be nante yes say the nya kwan ma enya mre e ma English Premier League na adakla I mean leagues no ye hwe La Liga no ye de enso enye ni ye firi ha pe ene fam kura meko sa me na me ka kire wow ewiem kura metu afam because so unze nkran situation nso gugu kakra bia na nso ni jiri o no kura yasi atomic ya yire no me kwa me mfa ho me fa kwan ba akono ene aso na ntidu ba me na me ka kire me fa kwan ba akono ho de be jiri ahomatrofo ne dem ti no ene o me se Ghana Premier League no o top 4 for this season na yes ho am na betimi adi first second third has na be di first yes sir kotoko beto so be 10 yes kotoko oko Africa wa new signers ono onko bobra ene mo de bonso ani enti yemfa ahomatrofo ntu dwama wo mo 0534050199 0593406565 wo baswa na wona me wafa se Bismarck edusia de nkomo Ghana Premier League etodwa ne o top 4 teams ne hwan na afi se first second third fourth oba Bismarck obi abantene ni nkomo hello yeah good evening boss improve design you are doing now so nyamya do no bacho be black ni apakan oni wana o apakan obetin nkan che de nyamya si na me top 4 no kotoko okay Vision FC ena baby ani ena Pando na ze haso folk mam kra da bi Pando ni ye hwan wo ka Pando a won ka hwe Pando ni ye hwan top lion better ya min shirawo koto haso nchine kwa wajire okay very well Bismarck di yemfa ne mfa foforo yemfa foforo obi ejina so ne nkasa okay hello Vise yes sir boss Kofi man ya Shama Diamond City. Okay, Ghana foot you Kofi man. Me top 4 ye. Die kan Kumasi Asante Kotoko Metema. Ana die to su ye bebieni. Ana die to su miensa. Ediana, okay. Very well. Ana die to. Mbajoze. O the 5 na eba na. There before. Ose Kotoko. Bibieni. Ediana. Last one. And last one Accra Lions. Okay. All right. Well noted. Fofra ba ne nkomo. Okay. Hello. Yes sir. What is that? Yanku pa dumo mami. Me has baby sex. Papa no. Pa to pa. House of Lions. Okay. Any that the mankata mo fanso na me obi obeju poni wa has bia has be kunim no ma me we pe wasempa unzo no wache wanyini eti na wonim glorious Accra folk no wadi akira che that time na mpanifo ni gina mo na so bobo nte se na mo na mfiamfia we a mo bokitu e but this season has team na you say my catch us league na beche has team we are winning the league. I mean hands down kotoko de o ma yiram kra onko fo no ba kwa hello me support eh ohwe pacho odini baby free ani commando pacho say
Anita, every commando. Okay, Anita, yeti Ghana 40. Me say me support Ghana Hohoi ena Kotoko. Hohoi United ena Kotoko. Aye. They say who pick it first four. They say what pick it two. Hohoi first, Kotoko second. And third, fourth in your Oh, I know they are almost there 2 pera me pick it. Oh, okay. Yeah, that's it. Bye. Yeah, that's it. Hello. Hello, me na me friend, yeah, friend me. Anti-comfort, me friend big fan. Thank you. Okay, yeah, that's anti-comfort. 80 ahomato fanda so ademu 053405019 05934065565 wo ba so Ghana Premiership no league ne todwane sere me wo fa se Bismarck edu say ka no nti wo ba wo first top 4 no first 4 1 2 3 4 wo mom betimi atoso sa no fabra na ye hwe se wo betumi atwa wo twa ye ball league ni wi abeja atede no wo fa se wo hello Ghana Premier League ni must asane ko to ne bidu first na ya di again aswa ne so okay ena meti maka na ni bidi akwa no awo ya hasbi no rute o ti ni ni wa ti ni me o ma ntin chelo afi de ni afi ya o ko ni ya ni fufu a o ni ya mi da ni ya na o ni ma ko ti mo ke ti afi de enti ni mkwa se omo nsu da ene ero so omo ti openi we no opese oni munya asem na totobo ba park ne so na mensa be kan wate hello Pacho ene the glorious Accra Heart of Oak ene almost sell mo pa ne half na wini pa Pacho odini pa bia free Pacho from Kwame me ka sa free do nya enti wo gide say has beje league this season. Oh, season where the house beje, season where the house and your team be entering GBU. And second, third, fourth, no be one. Oh, second no, Medibema nations. Not Teraba. Third beba Third meeting. Okay. Mama fatu na the other fifth. And one no the here has the an here no. Aname. Oh, has be win. And one here ya minshira pa wa kan has the aka the kra de e chire kra din kra. Na Bismarck say o de afrefo no besia na yato aso akoyanim. Enti yamfa afrefo ni nyina ensia wa otimi frɛ Nyankopɔn hia. Nyankopɔn adom ɔkyena yebe biem na yese latest ni details nyina ya David Deep. Yamfa amanane nkomo kakra bi nso so emre ni ntina yensɔre so. Pacho ye sha se dia league Nyankopɔn ya adom a enanwumre 6:45 sa game no crash se Olympic Marseille eni Lorraine and ebo Nyankopɔn adom a Saturday ere oda ɔkyena Nice enso eni 96 sa game no 3 p.m. Auxerre any Monaco 7:05 p.m. ana Nyankopɔn adom ɔkyena sa match so enso eba so Sunday games no enso ɛwɔ Lille ene Toulouse ene ebo 1 p.m. Sanso ana Brest ene Paris FC 3:15 Met ene Angers no so 3:15 ana Paris Saint-Germain ene Lens ene so 3:15 Strasbourg ene Le Havre enso 3:15 na Lens anasa Rennes ene Olympique Lyon no 6:45 we ye games ano so eba so ewo French League anim me pa choko piem of Bundesliga anaju game back to dwa Bayern Leverkusen and Eintracht Frankfurt sa game no pa 6:30 o ma shase anisa Saturday match so ho Freiburg and Stuttgart ana Hendiem and Borussia Dortmund Mainz 05 and RB Leipzig Union Berlin and Hoffenheim Wolfsburg and FC Köln ana Bayern Munich ene Hamburger SV sa games we nyina eba so 1:30 Nyankopɔn ya adoma da ɔkyena Sunday games so ho St. Pauli enso ne Augsburg 1:30 Borussia Mönchengladbach ene Werder Bremen sa game no so to dwa Nyankopɔn ya adoma Sunday na kopiem enso ewo La Liga ni ma na na 7 p.m. 7:30 na oni Elche so abo Getafe ene Real Oviedo mo beka kwadana Jefferno Kwasi Zibo obeji ni din pa Ghana Nyankopɔn ya adoma da ɔkyena omo oni ni team Real Oviedo travel akoye Getafe sanso na Real Sociedad ene Real Madrid Athletic Bilbao ene Alaves Atletico Madrid and Villarreal na Sunday games nso say ana hon committee Celta Vigo and Girona Levante and Real Betis Osasuna and Real Vallecano Barcelona 7 p.m. no
ɔno nso ɛne Valencia Monday Espanyol ɛne Real Mallorca we ɛnso yɛ games a ɛbɛtɔ dwa ɛnso ɛwɔ La Liga ne mu leg anaasɛ Serie A we Italy patro no games no ɛhyɛ ase nyame yɛ adom ɔkyena Cagliari ɛne Parma Juventus ɛne Inter Milan saa game no big game yɛbɛ monitor deɛ ɛbɛtɔ dwa bia no yɛde ɛtom yɛtie for Fiorentina ne Napoli Sunday AS Roma ɛne Torino Atlanta ne Lecce Pisa ɛnso ne Udinese na Sassuolo ɛne Lazio wei ɛne games a nyankopɔn yɛ adom a Sunday ɛno nso ɛtɔ dwa ntimi wɔfa mmerɛ nti yɛmfa agudie mu nsɛm no nyinaa ɛnso ha nyame yɛ adom a ɔdɔ ɔkyena in between the hours 9 and 12 yɛba bɛtena ase na Mr. Kwame Afum ɔba bɛtena akunya kɛseɛ na yɛ David deep into matters a ɛne yɛbobɔ ba wɔ so sports aso na ayo wɔfa ɔbɔwura man sɛ menka nkyerɛ so salutu pa megye so man bize megye so pa so salutu na animre wɔhwɛ wo pa na wobɔ adwuma fantastic wobɔ adwuma nti ɔno so ɔba prapra kyire wɔ so ɔba prapra kyire yɛmɛ yɛ adom ɛkyena yeah so ɔba fie nwɔbɛba Kenata Jesse yeah sure and we expecting them so baba na dear power sports no haso folk yɛhyɛ tiri no wi na wɔbɛka ho nsɛm enti animre yi Accra haso folk ɛne hwan ɛne hɔ United Ghana man panin ti adwam na wakopama no so Stone Boy etim bi ɛwɔ Hini Jan Sports stadium na match no ya ɛba bɛɛ da ɛbɛtɔ dwa enti yɛ nyina yɛ nkɔ na kasebɔ no yɛbu no kom sɛ pon a na abɔ no de agakwa yɛ nya ne kwanti we happy birthday ɛkɔ ɛde ama Nicholas Kofi Gamali Bennett wono junior kaude ne ho dodo afra wo sɛ Omblo Nicholas Kofi Gamali Bennett junior dodo an afra wo sɛ Omblo na wono wo watakwa Nzema line na ne ɛyɛ wa wodan senior happy birthday ya me nhyira wo na mu a woda no ɛnyɛ soronko pa adepa bia wasase we suo no nyankopɔn ma wonti bi hwia na asetena no ensi wo pa so happy birthday once again to you Nicholas Kofi Gamali Bennett Junior alias Ombro at Takwa Nzema line we every papa kumsin na ɔse yɛmfa birthday kɛse we yɛmfa ɛma wo na DJ last one no ɛkɔ ɛdiama me wɔfa sɛ ne dede ɛyɛ pivot boa bonsum no ɔyɛ student ɛwɔ NMTC go so final year ɛhɔ no na ɔwa a me sɛ ɔyɛ final year student na efene sister maame sɛ wa bonsum ɛna fi berema duro nyina hini na mo sɛ yɛn kan kyɛ sɛ mo do ne yɛ pa nti me wɔfa sɛ udinde ɛyɛ pivot boa bonsu nyame nhyira ɔpa no nyɛ ɔkɛsɛ mu a woda no ɛnyɛ sononko pa we student ɛwɔ NMTC go so we final year student efiri wo sister maame sɛ wa bonsu ɛna berema duro nyina hini na mo sɛ yɛn fa woda kɛse we ne yɛfa mom na nka baba kwa bɛnte yɛn mmɔ nka bɔ ne tew ne yɛmu kɛse bɔ ko mu sɛ pon a nka bɔ ne nie hyɛ nso sɛ de yɛ kase bɔ ne DLFM programs ne nyina no babi bia wo a ya wutie yɛ no ya bɛsrɛw sɛ wo de ne information center make say ɛyɛ sport ɛne wabie ne kakra ne wabie de atum anopa awia nadwo na fa yɛn programs na fra homatrufo wei ne edum pempɛso na ɛyɛ programs yɛtumi abɔ wuden akredetew ɛma ho sɛ dwumade a wɔbɔ de DLFM akyire no watumi atimute enti fra homatrufo de de suei sɛ wo yɛ information center bia wo bia wote yɛnka ida information center ana say sport bia ma bia ne baby bia da DLFM fa yɛn programs no fra homatrufo yi na ne yɛni nkɔmɔ ne yɛn mmɔmuden ne yɛn kɛdete mom ahoma ne nie mesrɛw sɛ yɛn information center na wo ana say sport ana wotie DLFM amanfrɛ na wo fra yɛn fa nyɛ hwee 0557 17 1020 mesesim di amount 0557 17 1020 mesisubio for the last time 0557 17 1020 wo information center and DLFM programs utie wo fa ye news ne programs nyina wa bie sports duburija DLFM na utie 24/7 afra homa trufo yi na ne penifo ni nkomo na yentumi nkade tew na dwumade amobɔ no yantai machi pam kasebɔ ne de asi emu semufo ne yotom no sia ho fadua tuntum so owio mebe na sɛ de ma yɛn mace mebe antwi ne ho fa pa na ni abade sɛ si kyira homa nyasem kuma ɔsɛm de ma yɛn na DJ Omalion de ekopie mu ɛwɔ Facebook and na fi YouTube ɔsɛm enka nkyira ne ho fa sɛ Jasper a mowa agonansaba sister Adjoa na agonansaba sɛ agonansaba ɔsɛ ɔkyɛ mu nyina nyame nhyira mu piri dwumade a mobɔ de ta DLFM akyire agonansaba fo ɔnaapo yɛntimi ho gyae kram ɛne so aduro ɛne ayi
Cape Coast ne ba kwen kura ye fa ne se man kasim ye chia mu nyina ne mren sanso na DJs gibi echinchim free ne from the boy Kovitela boy huhumu kwanso enimre no me wa fa se Bismarck edu se be boy agudie mu nsemu me wa fa se Adjoa Agyei Sikapa eka me ho makasa be besom menso so a me tedwa me kasa me ho ne tien sentem me dia me de so eye wo fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B Mr. Sway na Mr. Samuel Akwa do da bottom man say DJ Zigby ebetena se na ode awuso djumade da toaso de ma me so de na enyane ni kire ohini Giant Sports Stadium ye kwa kwahwe House of Folk ene kwakwa United game no Ghana man pani tuaje mu ntimi kwakwa bi na yatwi mako ede asra kwakwa United fu achi na atwa moto ma pew miensa na chom hwe ade a o mape ho imamu nyina mo ene tia ade hye Hey, Kwame, ade waka